Iswa somingisero mkanalona FM kwamkela ka nongera kwa Afrika wa Vulavula namuntlha hi hlangana nakambe ku ri Ravunharhu siku hi leriya ra vu-13 ra n'hweti leya ya N'wendzamhala lembe ra 2020 mina ni khalanga Pet Machevula n'wana risumati wa Jimo xithangoma xi ngiritana wa xicecana makulelo wa ndandhazi timhaka ti tele mingisero mena timhaka ti tele namuntlha hi Ravunharhu ku ngete tani tin'wana ta timhaka leti ti nga koho i hoyihoyi leyi nga koho ya ku rila ka vafuwi lava ngeri mfumo wa le xifundzankulu xa Limpopo ngopfungopfu ka xiphorisa wu le ku tsandzekeni ku va wu ololoxa xiphiqo xa ku yiviwa ka tihomu ta vona hi ndlela leyi ta va ka hi bula na xiphorisa xa Limpopo eka hi languteka timhaka ta ku va vanhu va teka nawu va wu veka mavokweni ya voho hi ndlela yaleyo hi leti nga le ku humeleleni la deep salute na namuntlha va ehleketeleriwa ka vanhu va nkombo va nga dlawa hikokwalaho ka ku va ku hehliwa leswaku i makhamba kumbe va rhange mahlweni ka timhaka ta vugevenga. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela Yingisela thwi eka SABC Plus. Iswa somingisero mkanalona FM ku rhamba leswaku u ta na tlhelo ra wena ra timhaka kambe ni lava ku ka 30 wa timinete leti hi nga na tona ku fika ka hafu ku pila ra ya 12 a hi vulavuleni timhaka ta nawu hikokwalaho ka yini vaaki va fika ka nkarhi ka xiphiqo xa ku va va teka nawu va wu veka emavokweni ya voho hi hoyihoyi leyi nga koho le a deep salute i hoyihoyi leyi nga koho a Limpopo loko swi ta ka timhaka ta ku va ri ku tshwe xibazana ntolo xi hela xi kumeke xi ri na nyama ya homu andzeni ka xona na video ya koho la ni nga rhumeriwa laha ko xi nga kumeka xi ri na nyama ya homu kahle kahle ku ri homu yi tsemeleriwile ma yi vomaka ko se swiphiqo swa muxaka wolowo hi ta humake kasi yin'wana mhaka yi nga mahungweni i timhaka ta ku cinciwa ka miholo ya midende ya leyi humaka ka SASSA va ngeri yi ta hetelela yi nga ha horiwi aposweni kahle kahle ku endleka yini ta va kha hi bula na tatana Baloyi eka mhaka yoyoleyo se a hi ku twingisero wa mina 0860 00 2543 wo sungula muyingiseri hi loyi nhlekani minjhani Epfukeni minjhani? epfukeni Ta teka ya ku vanhu waye va teka nawu wa veka mavokweni ya vona. hi yoho hi vulavulaka hi yoho yaleyo Lexi endlaka ku ri vanhu va teka nawu wa veka mavokweni ya vona hi lexi i ku va ku maphorisa va va tekeli matimba lama maphorisa va ma tirhisaka sweswi a ma ha ri wona lama makhale na khale a va ri ku ma tirhiseni munhu i ripota mhaka va kha va yi vona ku mhaka leyi i mhaka leyi yi nga endleka straight hi ku a va na matimba ya ku landza xigevenga hi power ya vo yi hunguteki ngopfu na vona loko va landza xigevenga va kha va chava ku luzekeriwa hi ntirho nemetweni dangi 0860 002543 hi loyi un'wana muyingiseri nhlekani Mepfukeni maxa. muyingiseri hi pfukile hi ngovo Epfukeni. a kensa Muhaxi swizathu swa ku why vaakatiko va gina va la ku teka nawu va wu veka mavokweni ya vona leswi nga ri ku swona ku ya hi constitution na nawu wa South Africa muhaxi mara ku na swivangelo swin'wana swimbirhi nyana ni nga dyi nkarhi a ni lava ku hi swi tlhantlhanyana xo sungula ownership ku na ku chuha ka munhu un'wana na un'wana loyi a ownaku whether u owna vana u owna property u owna swin'wana na swin'wana ku lahlekeliwa ka nhundzu ko tala vaakatiko ho pfa hi twanga ku xinawu voko ra nawu ri lehini ka ha endliwa vulavisisi swo fana na sweswiya kun'wana vulavisisi loko xiphorisa xi endle muhaxi that's why ku na tifayili ta vo 1980 reason va na tifayili ta malembe yo tala ngopfu i ku ka vulavisisi lebyi nga endliwa a ku kumiwangi nchumu so a hi case yin'wana na yin'wana leyi nga ta pfuriwa loko munhu a yivele tihomu a endlele yini kumbe sweswi nga kona ka lavo deep salute leswi nga ta fika swi vana that's why tifayili tin'wana ta ha pfulekini na sweswona maxi tin'wana to gina ti pfariwini nga ku na ku nawu wa ku fanele ti pfariwa loko ku nga kumiwangi nchumu swo fana sweswiya so challenge leyi nga kona i ku ku na ku lahlekeriwa kwala ka ti-case tetiya vaaki va pfa va twanga ku xiphorisa a xi le ku endleni ka swona hi mhaka ya pressure na ku vaviseka loku nga kona ka ku ni lahlekeriwe hi tihomu leti ku nga investment ya mina na vana va mina swi ya teka 5 years hi va hi ri kwini hina na vana va hina muhaxi ku ka ku nga tshembeki a xiphoriseni
kun'wana depending on the cases a hinkwako la maphorisa ma nga ri ku tirheni ko va na kun'wana hi mhaka maphorisa mambirhi manharhu lama nga ta fika ma taxa xiphorisa muhaxi swi nga ha tshembisi na ku ti-case ti handliwa hi ndlela yi nga kona ni nge vuli muhaxi amoyeni ku xiphorisa hinkwaxo xi tani mara ku na ti-isolated cases van'wana i ti-victim ta sweswo hi muhaxi hi nge ali na sweswo naswo hi sweswo swin'wana swi endlaka ku munhu a ku mo ni yimayima ku yimayima kalokuya ku ya hi xi-South Africa kumbe nawu wa Afrika-Dzonga a swi le nawini ku teka mavoko mara ku na yo pressure yeleyi nga kona yi hlohlotela ku munhu ku a endli swin'wana a pfuka a endla swin'wana loko fana na lava va nga kuma homu yi ri ndzeni kumbe nyama ya homu yi helerile yi ri ndzeni ka xibazani a va fane va ndleyi ni voni quantum liya muhaxi swi khomisa tingana swinene nga ku muchayeri u ve a dya hansi swa vava muhaxi loko ku ri property ya wena ku ri tihomu ta wena ku risa homu a hi matlangwana swa tika muhaxi hi xintu matsundzuka back then a ni swi promote a ni swi hlohloteri hi xintu muhaxi a ku ri na leswi maAfrika a ma endlisa swona loko se ku ri na xiyimo xo fana sweswo ma swi tsundzuka a swi tiva hinkwenu hi maAfrika swo tirhela swa yini ku munhu a ya huma ncila wa homu na swin'wana na swin'wana lava swi kotaku a ni le ku swi hlohloteleni mara a ku ri ndlela yin'wana muhaxi ya xintu ya ku wo hi teka na wu veka u ta lavisa ku yini u ta phuruva njhani ku hi mini ni nga humesa ncila u nge swi phuruvi sweswo mara i ndlela yin'wana ya xiAfrika leyi ni nga yi promotiku a hi ve na ku rhula vanhu na swi tivaku ku onakini swa vava muhaxi n'winyi wa tihomu leti laha quantamini ni vi ni zama ku tinghenisa etintangwini ta yena nkarhi lowu wa vo ma-December ni swi vona ku a swi le ku inaneni se muhaxi ku na inani se solution hi leyiwani muhaxi mani ta ku ongoing programs ta ku aleta vaakatiko hi tinghozi na ku twisisa ku loko swiyimo swi ri tani swa ha ri ku vaveni hi nga endla yini ku wisa mimoya hi nyika xiphorisa xa humelela kun'wana xiphorisa muhaxi ene kama n'wani swi kahle ku hi fa hi va na program laha hi vulavulaka hi concentrate-aku ka ku xiphorisa xi humeleli ku fika kwini eka ti-success nyani ta vona hi nga vulavuli only lava nga ku luzeni ku swi frustrate everybody hi gina hi teka nawu wu veka emavokweni ya yena nemetweni ibilankulu maxi ni khenseni bilankulu 0860002543 a hi ku thumingisiro mena u n'wi twa n'wani muyingiseri la i lava ku angula kameke ni nga se ri teka ritsongo ra a nga ha ri kona muyingiseri loyi ya famba 0860002543 i nomboro leyi nga yi tirhisaka kumbe kandziyisa rito ka 065 ta va hi kha hi bula na vona va xiphorisa ku nga ri khale kambe ke a hi ku tlumingisiro me ku wehe n'wangulo wa wehe wu ri yini hikokwalaho ka yini hi fanele hi teka nawu hi wu veka emavokweni ya hina andzaka leswi sweswo miyingiseri munghana lona NFM makomba ndlela 0860002543 wo sungula miyingiseri hi loyi hleka hi pfukeni minjhani papa ko fanekele ko cinciwa milawu yo karhi because loko mi swi langutisile vanhu lava va khoma hi investigator hi va khoma hi va kuma swa ku va na nandzu loko va fika court va ta fika va gweviwa va ku no maybe hi ku gweva for u tshama a jele for 2 years o hakela fine ya ku ringana maybe 5,000 then u humela hansi mara 5,000 leyi u hakelaka a yi ka munhu loyi a nga yiveliwa home yi ya ka state so loko a ku endliwa hi ndlela because loyi a nga yiveliwa home i ta sala a twa ku vava loyi humelela i laha handle so loko a swo endlisiwa a ni tisa ku swi fanekele swi endlisiwa ku yini mara loko a ko cinciwa milawu yo karhi ku ri na yena loyi a nga yiveliwa homu a nga sala twa ku vava ku ri ndi yiveliwini homu munhu i khomiwini i fike a court a fika hakela 5,000 i humile ku gain state ku yiveliwe mehe mara ku ya gain state so a ni tivi swa ku swi nga cincisiwa ku yini minawu loyi a nga yiveliwa na ya kota se mi vona ongeti ku nga va ku ri swoho swi endlaku ku vaaki va hetelela va teka nawu va ku swantswa hi va lulamisa hi hexe ku fana na sweswi va nga hisa thekisi hi swona because wa khomiwa maphorisa ma tirha ma ya fika ma n'wi khoma a ya jele a fika a court
a fika a tshama 2 years wa vuya ta ku yiveni futhi a nga tshama hakela yo finalize state xigain wa vuya futhi i ta ku hi hlupheni se ngcono ku ri tupa ni nga yiveliwi me n'wini wa tihomu loko o suka la kusuhi na swifuwo swa mehe maybe ndzi ta titwa ndzi ri right nemetweni nemetweni papa 0860002543 nhlekani Ahe, papa minjani? epokele n'wina minjani Pukile. Na ku angula ka leya ya swifuwo le. Khalanga leya swifuwo mani a yi hlupha ngopfu. Maphorisa a va swi koti ku hi pfuna hina va swifuwo kahle kahle. Hi ndlela leyi. Loko moya police station fa mi reporta ku ni yivele tihomu ti dlayiwini endhawini yo karhi va ta mi hlamula ku doketa hi ta mi pfulela mara vanhu lava tirhaka hi swa tihomu swa swifuwo a hi na vona la ka police station leyi for example va ku a hi na vona la ka Malamulele va le Giyani loko a ta fika nkulukumba loyi a fanaka a ta mi pfuna ku tihomu ta n'wina ti yiviwini ti yivisiwile leswi ni a ta kota ku teka case liya a nga mi hlamula ku mina ti-case to tala ngopfu ta tihomu ka department leyi hi tirhaka yona hi nga va hi ri 4 or 5 ka the whole Limpopo hi tirhaka hi swa tihomu so ti-docket ti va talele ngopfu vakulukumba lavaya lero a va nge swi koti ku khoma munhu loyi a va ku a yiva tihomu mi nga fika mi n'wi byela ku munhu loyi a yivaka tihomu hi ta kota ku mi pfuna ku mi n'wi khoma mara a nga he vuyi ka n'wina na siku na rin'we ku mi ta n'wi nyika information ku munhu loyi a yivaka tihomu hi loyi lero a hi koti ku pfuneka kahle hi ku yiveliwa tihomu hi vanhu lava hi yivelaka tihomu vanhu lava yivaka tihomu phela ma mi kha mi ta tive ku hi lava vanhu lava yivaka tihomu nkarhi wun'wani tihomu ta pfaleliwa mitsundzuka tin'wana ti fika ti pfaleliwa a ni va ti pfalela na ka tinsimu leti nga ha tirhiki ku va ta kota ku ti tsema milenge va ti dlayela kona se ha ti trace ku okay letiya ti pfaleliwile la ka nsimu yo karhi u fonela maphorisa ku no ku na tihomu ti pfaleliwile na ndhawu yo karhi swi vula ku namuntlha ti nga ti la ku dlawa tihomu letiya a va nge ti va ta mi hlamula ku hayi hi ta byela van'wana kumbe va tata se hi swo swi endlaku minkarhi yin'wana kuma ku nawu ni ta ze ni wu teka ni wu veka mavokweni ma mehe ku loko no fika ni tumbelela munhu loyi a fika ni n'wi vona ku hi ntela va ti dlaya tihomu hi letiya se ti pfa ti layichiwa ni nexe laya kumbe ni na loyi ni nga na yena no fanele ni endla xin'wanyana tihomu ta mehe se ti file vhele hi letiya na ti vona ku se ti file nemetweni nemetweni papa ni khensini 0860002543 i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta vutisa va xiphorisa ku ku na vanhu vo enela ke lava nga vekiwa lava tirhanaka na timhaka ta stock theft ku tshame ku va na van'wana va nga henhla ku van'wana lava nga koka va tirha kwala ka stock theft hi vo va lava tlhelaka va yiva tihomu leti kumbe va tivana na vanhu lava yivaka tihomu leti i van'wana va henhla sweswo hayi a va nga vulavuli maviti ya vanhu se a hi tivi se ta va ka hi bula na vona brigadier la Mashava kasi ke handle ka sweswo hi ta tlhe hi bula nakambe na tatana Baloyi ti ri bula na vona va suka ka SASSA va la ta hi byela ku kokwalaho ka yini ku ri na switiviso swa leswaku a poso a yi nge he swi koti ku va yi holela vaaki midende na koho we tanihi muaki swi ku khumba njhani leswiwani swa ha ri na nkoka enekeni ku vanhu va hola mali a tiposweni ke ta twa na wena kwalani ku angula ku yini ka 0860002543 makumembiri nkombo timinete ku bela awara ya 12 un'wana mingiseri loyi nhleka langu ndzi la ta nghena ka leyi ya ku ve ni vanhu va teki nawu va veka mavokweni na vona kalanga xin'wana lexi endlaka lava va xiphorisa lava va tirha mara va chavisiwa na vona va vona swa ku se va dlayiwa njhani mikama ku tala va chave ku ya va ya pfuni vanhu and then vanhu va suka se va maka njhani va hele mbilu va teki nawu va tivekele mavokweni ya vona va ku ha ripota mara i vanhu lava a va fiki va hi pfuna me nchumu leyi a ndi yi vona a wu fanekele va ncenga na vanhlongo yo basa lava khala hi va vita swa ku i majoni
lava a swi na swa ku ne u ta mpresa u ta mukuma njhani njhani lava va lunghisi timhaka lava ya khalanga loko a vo kota swa ku va vuyisana kambe hi nge ngheni moyeni papa ha tlhelela ndzhaku hi ndlela yaleyo a hi yeni mahlweni se hi hina lava namuntlha hi laha sweswi mi swi vulaka mi swi tiva kahle mina na n'wina ku swi nge koteki se a hi vulavuleni leswi nga ta koteka leswi nga ta koteka i yini hi fanele hi huma njhani ka xiyimo lexi lexi khalanga i vanhu va nga zanga va pfuniwa hi vo va xiphorisa emavokweni ya vona ne yo solution le a ni yi vona lava nhlonge basa phela una swa ku ta mukuma njhani njhani van'wani va dlayiwa kasi mela ta vula ku kahle hina vantima hi kona lexi hi kotaka xona hi swi vulaka so a ndzi va chava va xiphorisa mi nge vuli phela mi nge vuli ku maphorisa va chava va koho maphorisa va nge le ku tirheni ku hi teka va tirhaka hi ku tiyimisela va nga chavi ku nchumu va ya ku va ya lavisisa vanhu va gweviwa se mi nge vuli maphorisa va chava ivi mi kumi lava valungu mina malembe mangani ba se ni wa masiku ya kumbexana hi swo swi hluphaka sweswo swa ku n'wese mi lava ku ta hi tlhelerisela ku eka apartheid hayi futhi a ni lavi swona hi swo loko mi ze phela n'wina mi vula ku muntima a nge swi koti ma ha ri na sweswiya swa ku murhi wa muntima i mulungu hi swo mi vulaka swona hayi vo va hlule hayi kana hayi n'we vo hanya hi nkarhi wa apartheid hayi hi nga ri se mi ta hi karhata n'we vitwi nga ri xin'wana na xin'wana valungu xin'wana na xin'wana valungu hayi no mativa loko a vo vuyisa valungu mativa loko a vo vuyisa va koho maphorisa va nga le ku tirheni hi ku hi teka va surgeon regional records va tirha hi ku tinyiketela se hi nga ha va languti vanhu valavo hi mhaka ya ku n'we mi hanye hi nkarhi wa apartheid mi kha mi xanisiwa se hi swo mi lavaka ku vanhu va fanele va hanya ka swona hayi man a hi laveni loko ku ve ma nghena na moyeni lowu nghenani mi hi nyika switshunxo i ncini xi nga endlaka kwihi mi nga hi byeri ku i ku vuyisa declerk kumbe i ku tisa backbota a hi swona sweswo a hi na vona vanhu valavo se hi fanele hi endla yini sweswi a va kona se hi fanele hi endla yini namuntlha kwala mina na n'we hi le ku vulavuleni tatana declerk va hundzile misaveni hi nge hi va vuyisi se hi fanele swi vula ku se hi fanele hi ku se swi vula ku gevenga byi hi tsandzeni a hi teneni na switshunxo va ka hina ndhawu leyi moya lowu i wa ku hi kota ku ta na switshunxo ku na vanhu va nge le ku lahlekeriweni hi tihomu siku na siku hi ndla yini mina leyi a ni ta ku a ni ya ni le ka xiyimo xa kahle mina leyi a ta ri gajeta yona a ku ri ku a hi laveni vanhu vo dombela ka hina tsere se ku dombela swi fana na leswi hi xikhompyuta mi nge yini kambe ku na ti-virus na antivirus se loko un'wana a kha a dombela hi hala un'wana ta kha a pfuna lavo domberiwa hi hala ku va nga dombeleki se mana a swi tivi se hi fa endla njhani kambe le ka 0860002543 a hi sungula ni twa nyana leyi ya SASSA leyi ku kahlekahle yi lava ku tirhisa ku yini loko se hi vuya ka yona hi ta vuya na brigadier Mashava va hi byela kahlekahle tanihi xiphorisa va le ku endleni ka yini sweswi va humese xitatimende xi nge vaaki va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona kambe xivangelo ke vo ka va nga xi tivi kumbe va xi tiva ke kambe hi sungula ni twa ku mahungu ya wona yin'wana ta emisepeni sesilile xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. mi swi twile ne a hi fambiseni sweswo hi swi tiva ku ri loko hi ri na nongonoko hi wu lavaka hi ndlisa ku yini ya kambe miswiritano a hi twaneni ku va SASSA va teke xiboho xa ku fikela hi n'hweti ya Nyenyankulu ha xawa endzhaku ka yoho vaaki va nge he khutaziwi ku va ya hola a tiposweni hi fike njhani laha a hi amukeleni tatana Baloyi kusuka ka SASSA a Limpopo. Tatana Baloyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Khalanga na muhumelerisi wa n'wina khale ka student xa mina a portal ka fikisi na ku xeweta vayingiseri na lava holaka SASSA hinkwavo inkomu mi ta hi vangela swivutiso swo tala ku loko n'wina mi ri ku khale ka michudeni wa n'wina kambe mi ni kani vulavula na n'we mi ri ka SASSA swo lava mi tshikile ayi kambe hambi swi ri ta swa siku rin'wana sweswo a hi sunguleni laha mi ri
vanhu lava kumaka vukorhokeri kumbe va kumaka mudende leyi va yi kumaka posweni namuntlha sweswi va ku tlula kwalomu ya ka 300 ya magidi lama ma ha va korhokeraka tiposweni ta Afrika-Dzonga. Loko fika n'hweti ya Nyenyankulu haxawa a ma ha lavi ku va vona va kuma mali ya vona laya, mi fike njhani kwalaho? Lexi nga humelela muhaxi mi ta tsundzuka hi ti 5 and 6 September ku ve na kwetlembetano ku ri mali poso yi tsandzeka ku hakela vadendi va hina. Leswi swi nga fikela SASSA poso yi ku rhumeriwa hi president ku fikela xiboho xa leswaku SASSA na post office yi yima ku hakela mudende yi hakela matiko leswi nga ti-cash point na ku landa mali aposweni. Kambe sweswo swi ta ya hi swiyenge kusukela hi January ku ya fika hi March. Lava va holaku ti-pay points vo ringana 0 to 100 yi ta va tsema kusukela hi January, ivi from 101 ku ya fika ka 200, then swi va hi ndlela yaleyo. Hi sweswo swi lava vuxokoxoko byin'wana bya nkarhi wun'wana. Se leswi hi tsundzuxaka swona i ku vanhu lava va holaku aposweni kusukela sweswi kusukela hi January va nga hayi aposweni va ya hola kona, a va yi va ya hola ka ti-retailers, ti-NPS, ti-shop to fana na vo Shoprite, You Save na tin'wana na tin'wana. Va nga tlhela va kuma mali ya vona ka ti-ATMs. Ene leswi vulaka ku ri rona ti-cash pay points leti a ti ri kona hinkwato a Limpopo a yi ri na 219 na tona hi ta loko ya fika April ta va ti pariwile. I yini ti-cash pay point? Ti-cash pay point hi lava posa a yi rhumela vanhu va ya hakela vanhu ematikoxikaya. Leswa khale va ku swigongwanini? Swona swa swigongwana sweswo. Se ku ta endleka yini hi vanhu lava va holaka kwale swigongwanini? Mi va lunghisela ku yini? Va ta hamba va famba va suka ka Miyexe va ya a Giyani, va suka ka Mulamula va ya ka Malamulele, hi swona mi vulaka swona? Lexi xi humelelaka i ku ri munhu un'wana na un'wana la holaka SASSA u na khadi ra yena ri na pin, wa kota ku withdraw mali ya yena a ATM, wa kota ku withdraw mali ka ti-retailers. Sweswi SASSA hi busy no cheka matiko hinkwawo ku ri hi tihi tixopo leti nga registered na fintech yi fambisana South African Reserve Bank. And SASSA swi kona leswi nga ku swi endleni ku ri ka matiko lama nga affected lama a ma holeriwa matikweni hi swilo leswi va nga ta swi endla ta endla beneficiary education. Se swi vulavulaka hi le ku endleni ka ti-stakeholders kha hi nghena matiko hi va dyondzisa ku ya ka nkarhi hi ta va byela ku ri hi swilo leswi SASSA yi nga ta va pfuna hi swona ku ri na vanhu lava nga na ti-spaza ematikweni va registered va nga va overcharge na swin'wana na swin'wana. Sweswo hi leswi nga ta swi vulavula endzhaku loko se hi sungule hi process leyi. Loko mi nga vulavula mi kutani kwala mi vulavula swona leswi vanhu va hlanganaka na swona. Van'wana loko va ya ka mavhengele ya lama ma vanhu vo huma a India kumbe a Pakistan kwalomu makaya va nga vo vinyi va swiphaza masiku lawa, va ta fika va byeriwa ku loko i lava ku dirowa la la ku charge mali yo nge hi 100 rand yin'wana na yin'wana, kumbe va ku hi ta ku charge mali swi hetelela ku swi durha ku va teka mali liya. Se mi ta va mi kha mi swi endlisa ku yini ku swi hunguta ku durheriwa ku loko munhu a kuma 500 ya n'wana a yi kuma yi ri kusuhi swinene na 500 loko ri ku ya tsandza ku va 500? Ya wala wo ntiyiso leswi swi vulaka ku ri le ku endleni ka beneficiary education hi dyondzisa vanhu va ka hina. And the other thing hi busy no cheka ti-shopo tona ti le ka matikweni leti nga registered leti nga ta advise vanhu ku loko mi ya ka munhu mu withdraw mali ka baloyi loyi ta mi charge this amount leyi nga ta va yi regulated, because sweswi they are not regulated, va charge any amount. Hi swi tekele enhlokweni naswona sweswo hi busy hi le ku tirheni na swona. Se lava hi ka hi nga tiveku swo tirhisa thekinoloji ke mi ya hi pfuna njhani? Hi ku na vanhu va ngo chava thekinoloji hi ntumbuluko wa vona hi mhaka ku na ku dyondza va dyondzanga. Muhaxi lexi hi fanele ku swi tekela enhlokweni ku cinca ka tikanyana swi olova. That's why loko ku ta va kha ku horiwa mudende hina vanhu va SASSA hi huma hinkwenu hi ya dyondzisa vaakatiko ku ri mali withdraw njhani. Hambi ku ri kona ka ti-ATM a hi endla ti-pay monitoring. Loko ku va na challenges to withdraw mali ha pfuna kwalaya. Hi tlhela hi endla ti-beneficiary education va dyondzisa ku ri mali a wu boheki withdraw mali hinkwayo hi siku rin'we. Hi nga mi nyika xikombiso, ku na vanhu lava yo ka box u kuma mukhegula a fika withdraw 1000 rand ka ATM a yima layinini a fika withdraw mali hinkwayo a tlhela suka ya yi xava. Instead ku ri hi n'wi dyondzisa ku ri hi khadi ra wena wa kota ku xava swo karhi u tlhela u hakela gezi u endla na yini na yini. Leswi swi vulaka ku beneficiary education hi ta va busy na swona. Hi ta partnera na ti-banking sectors. Loko hi endla ti-community outreach hi famba na ti-bank
hi kota ku va dyondzisa ku ri vanhu lava i vanhu va hina va dyondzisa ku mali yi tirhisiwa ku yini and xin'wana muhaxi i ku ri loko munhu a fanele a pfula khadi ku na swi vula ku regulation 23 loko hina hi endla ti-outreach hi advise vanhu ku ri va pfula ti-bank account ka ti-bank leti va ti lavaka vona loko hina hi vhakela matiko hi famba na ti-bank va fika va ti xavisa ku ri hina hi ta mi charge this amount ivi vanhu va chuza bank leyi va yi lavaka ndzi nga mi nyika xikombiso sweswi hina vanhu lava holaka ka tibangi ta vona i vanhu vo fika 98% and vanhu valava loko ku va na problem ya SASSA na SAPO hi September a va nga affectekangi because vanhu lava a va holaka tibangi a va kota ku hakeriwa vanhu lava va nga va na ti-challenges i vanhu lava a va hola aposweni also hi ve na ti-challenges to tala na yona that's why sweswi loko za ku fika laha se i SASSA na SAPO va ku hi lava ku improve service delivery plat cash point i ku lava hi lava ku antswisa vukorhokeri bya hina ku ri vanhu va kota ku hola va nga vi na ti-challenges so xitsundzuxo xa hina va SASSA i ku vanhu hinkwavo va na lunghelo ku va chuza bank leyi va yi lavaka and ha swi tiva ku ri khadi ra SASSA na SAPO ri ta holela ku hundza January kambe ha va tsundzuxa vanhu ku ri vanhu a va chuzi bank leyi va yi lavaka va languta ti-charges kambe ku languta ti-charges yin'wana mhaka a mi le ku swi languteni n'we tanihi SASSA ku kumbexani ka liya mi nga ta va mi hlengeleteli yi nga ya ku a ma ha yisi timali hala na hala mi va pfuna ka ti-charges lexi humelelaku muhaxi ti-charges hi le ku pfuneni loko mkhegulu a ya hola mali ya yena a Nedbank u ya kuma yi helerile because ku na mali yo karhi leyi hi nga agreeya na Nedbank loko mi hakelela munhu wa SASSA hi ta mi hakela mali yo karhi okay so tibangi hinkwato hi busy na tona loko munhu ya withdraw first withdrawal ta fa yi kuma yi helerile ti-charges ti nga apply endzhaku sweswo i beneficiary education yi fanele yi endliwa ti-bank na hina yi khomeni kwalani sali na xivutiso xin'we lexi ni lava ku mi vutisa xona loko ni vuya mavhengeleni xivutiso xa kona mi nga pfa mi xi hleketa minkarhi ya ku tala hi pfa hi twa ku makhadi ya expire se hi lava ku ta ku hi languta yaleyo ku xana swi nga va swi vula yini loko ku ve xiyimo xi hetelela xi fika kwalani ka ku va ku makhadi ya expire n'wina mi ri yini hi mhaka yeleyo kambe loko ni vuya laha hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus kumeka timinete yi nga se ba awara yan'we ku nga ri khale ta va ka hi bula na brigadier Mashavala hi vulavula hi timhaka ta ku yiveriwa na ku yiviwa ka swifuwo kambe ke bona va ta hi tlhelo leri ra ku vaaki mi teka nawu mu veka mavokweni ya n'wena hikokwalaho ka yini mi fike ka xiyimo xolexo kambe hi sungula ni hetisana tatana Baloyi kusuka ka SASSA hi twa ku vo va ri yini hi timhaka letiya ta xivutiso xexo hetsela lexi ya va nge ri kusukisela haxawa mi khutaziwa leswaku mi tikuma mi kha mi hola a tibangi sweswe swa ku taniya mi nga yi swa tiposo veri swi mi xanisini swi enerile na hina hi yima na swona kambe no va na xiphiqo xexexo le mavhengeleni ku na vo va sesi lava vo hakerisa mavhengeleni na vo va khola va fika va ku byela ku mali ku hava va tshamini kwalaya na yona va ha rindzele ku ncindani i va byerile ku yele ku tini hi mhaka ku va n'wi tiva wa ka vo va ku mali ku hava swin'wana swa leswi hi swi twaka loko vanhu va hi byela laha kambe i swin'wana swa leswi kumbexana swi nga landzelerisiwaku hi kota ku tiva ku loko munhu a fikile kwele ka vhengele leriya i ncini xi endlaku ku a va munhu wa xirhangani ni tiva vhengele rin'wana kwala dorobeni la Polokwane la a swi tiveka la Sycad a swi tiveka ku hi siku ra mudende vakhegulu va tiyela kwalaya a ku tlhe ku vikiwa na mali ya vo tlhela va nikiwa swi nga byi swi hlwela i ya ka rin'wana a ni se va na mali Baloyi hlekani a hi pfunaneni ka makhadi lama merini a hi khalanga khadi ra bank hambi ku ri ra mina na n'wina ra expire lexi ni nga ta mi byela xona i ku SAPO a yi nga ri bank leyi a yi ri na contract na SASSA so SAPO yi neve na part ya bank leyi nga post bank laha sweswi contract ya hina yi nga na post bank so makhadi lama ma tirhisiwaka hi SASSA ra gold ri nga na vito ra hina ra SASSA na ra SAPO makhadi lamaya i khale ma expirile lexi nga humelela i ku SAPO yi ya vulavula na revenue yi kombela ku extenderiwa expiry date ya yona ni nga mi nyika xikombiso loko khadi ra n'wina mi kha mi tirhisa bank yo karhi loko before expire va ta mi rhumela message
va tlhela va lava na address ya n'wina ku hi ta mi renewala rini khadi, hi ta mi rhumela khadi, hi ta rhumela address yihi. Kambe sweswo swi tsandzile hi poso laha vanhu vo tala ku nga endliwa ti-outreach hi ku ya cinca makhadi ya SASSA na masapo ivi swi tsandza swo fana na sweswo. But swi fike laha se hi puxaku timhaka ta regulation 23 ku vanhu van'wana na van'wana lava lava ku ya cinca makhadi va na lunghelo ku ri va nga ya ka bangi yin'wana na yin'wana na yin'wana. Na sweswi loko ri ke ni munhu wa ha tsakela ku ya posweni u na lunghelo ku ya posweni a tirhisa khadi ra poso, u na right yo endla tano. Ni sure ku ni hlamule kahle. Mi hlamule kahle ngopfu, mi hlamule kahle ngopfu. I khensile swinene Khalanga ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina. Mi va byela kwele ka SASSA ku hina hi xavisa nkarhi laha a va ti va ta vulavula va xava va ta dyondzisa vaaki ku timhaka ta ku cincacinca lokuwani ku fambisa ku yini ku ya mahlweni. Mentweli Khalanga. Okay, va fambisa sweswo Khalanga nteni xavisa nkarhi va ve va nyamalala kambe etso ku xavisa nkarhi la ka Munghana Lonene na welo ku lava leswi swo mi yima anyangweni mi huwelela ganala a swi tirhi leswi ibile na masipala u fanele nghenisa milawu ya ku mi nga ha rhasi mi bahuwa vana va xavi kahle va nga rhaseriwi ganala swi chipile va tshikeni vanhu va ta va kha va swi tiva va xava yini. Se nkarhi wa kahle wa ku nghena ka Munghana Lonene mi fika mi ku hayi butam mi lava butam mathivu lava mi xavisela nkarhi mi va ivi mi hamba mi ta hi mi tivisa ku fana na sweswi mi swi twa kusuka swi tivisiwa va ka Shoprite va ka va xavisa lava ka Boxer va kha va xavisa va vahlavi va kha va xavisa sweswo ni hlaya lava ni va vonaku la masivo na ku vonisa sweswo hi makumu 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Mimi ya ka brigadier ni twa ku vo brigadier va ri yini hi timhaka leti ta ku va vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona. Hi kona ku ta korrekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 10 minutes ntsena yi nga se ba awara ya 10. Loko ha vulavula hi kutani tiposo ku le ku ndliweni ka ku va ku antswisiwa bindzu leri hambi sweswi van'wana va nga ta lahlekeriwa mintirho tin'wana tiposo ti ta pfala tin'wana ti nge pfali. A ni ri Giyani siku rin'wana ivi un'wana muaki a teka compensation fund a va na hofisi ya compensation fund a Giyani yi le Tzaneen. Ivi ni tsundzuka ku kambe Giyani hi le ntsinda wa district. Giyani yi fana na Thohoyandou i ntsinda wa district kambe a yi khomiwi ku fana na Thohoyandou a ni swi tivi hikokwalaho ka yini. Masipala wa Mopani district wu le Giyani leswi vula ku tihofisi hinkwato leti ya ka district a ti fanele ti va ti ri Giyani kambe a swi endlisi swona. Kambe sweswi njhekanjhekisana wa siku rin'wana hi ta bula hi wo siku rin'wana hi ndlela leyi. Kambe sweswi yi va ni amukela brigadier Mashavana hi bulanyana hi statement lexi va nga xi humesa xa ku vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona. Brigadier Nhlekani. Hi Nhlekani Khalanga xikan'we na vayingiseri va hina va Munghana Lonene FM. Khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina. Mi humese statement xa ku vulavula hi ku va vaaki va teka kumbe ku vilerisiwa hi ku va vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona. Hi hlamuseleni Kenta mi vula yini la xiphiqo i yini? Ni ngo ni vula ku vile na mhangu leyi nga mangariwa ya ku dlayiwa ka swifuyo kumbe tihomu endhawini ya le Mavele ehansi ka le Tsitele eka vuphorisa bya le Tsitele. So leswi hi nga vuya hi swi kuma va vula leswaku ku na xibazana lexi a xi famba na vaehleketeleriwa lava va hleketeleriwaka hi vo va nga tinghenelerisaka mapfhumba ya ku yiva swifuwo leyi. Loko va ka va famba xi vuyile xi onhaka, loko xi onhaka ivi va lava ku pfuniwa. Loko va lava ku pfuniwa ku vile na van'wani va vaakatiko lava va nga vuya va kota ku hlometela ivi va kuma ku na tihomu leti nga dlayiwa kona laya. Loko va kuma ku na tihomu leti nga dlayiwa loko se va lavisisa hi ku hatlisanyana na va ri kona la ndzeni va vuyi va baleka
va tshika xibazana lexi a va famba hi xona loko va xi tshika hikokwalaho vaakatiko va vhele va teka nawu va wu veka mavokweni ma vona laha va nga vuya va hisa na xibazana lexi ivi va vuya va xupula van'wani lava va ri kona vanharhu va vuyi va xupuriwa ka ndhawu liya kasi vambirhi va kotile ku va va nga vuya va tsutsuma kambe va ku vuyi va vaviseka loko va vaviseka va yisiwa endhawini ya vutshunguri ya le kusuhani kusuka kona va vuya va huma muhaxi a hi ku vuleni mavito brigadier loko ri ku swa koteka a hi ku vuleni mavito a swi ri kwihi ku va yisiwe kwihi eka xibedhlele xa vutshunguri hi nge vuli hikokwalaho ka ku endlela vuhlayiseki bya vona hi ku fikela sweswi a hi se va na vuxokoxoko leswaku hinkwavo va humile kambe lexi hi xi tivaka hinkwavo va yisile ka ndhawu ya vutshunguri ya le kusuhani laha va nga vuya va tshunguriwa kona kambe va vuyile va khomiwa so sweswiwani xikongomelo xa ku va hi nga vuli ku hi le kwihi hinkwayo hi se va na vuxokoxoko ku va nga va humi hinkwavo laha va nga va tshunguriwa kona muhaxi yi khomeni kwalano hi ku ku na xivangelo lexi endlaka ku vaaki va hetelela va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona xin'wana xa xona i ku xiphiqo lexi xa ku yiviwa ka swifuwo i khale va kha va swi mangala se tanihi xiphorisa mi ri yini hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus enka heti mina ti nga seba awara ya 13 ka munghana lonene FM makombandlela a hi tlheleleni ka brigadier Mashava kusuka ka xiphorisa xa Limpopo hi timhaka ta ntungu lowu wa ku va vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona brigadier ntsakisa hi ku n'we mitirheli na tindhawu ta le Gauteng ma vona hoyi leyi nge le ku endlekeni a Diepsloot minkarhi ya ku tala vanhu loko va teka nawu va veka mavokweni ya vona va hehla ku n'we tanihi xiphorisa mi va nga tirhangi hi kenela hi timhaka ta toleto ntungu lowu wa ku yiviwa ka swifuwo xikombiso i khale va kha va vulavula hi swona ku ze ku nga machiwa nthemba mi swi twini kusuka ka tindhawu to fana na va Giyani va macha va ya hofisini ya mukhomixinara wa xifundantsongo sweswo swa ku taniya kambe loko xiyimo xi ya xa ha ya mahlweni xi kutani swi vula ku lava va xiyenge xa ku sivela vugevenga tanihi xiphorisa a va le ku tirheni brigadier mi ri yini n'we aka vhiki leri nga hundza muhaxi n'wina hi ku mi le ka swa ndzawulo ya vuhaxi I'm sure mi ta va mi swi twile kumbe ku swi vona ku na van'wani va ehleketeleriwa lava va tinghenelerisaka eka timhangu ta ku yiviwa ka swifuwo hi nga vuya hi va khoma va ri Gauteng muhaxi hi landzeleli ntila wa vona hi va vuya hi va khoma va ri Magaliesburg andhawini liya ya le Gauteng le a West Rand loko va vuya va khomiwa a va yivile swifuwo swo tala va ri na tinyimpfu na yini hi swi kotile ku va hi swi teka swilo leswi hi swi vuyisela endzhaku ku na timhangu to tala leti nge le ku endlekeni vanhu lava hi nge le ku va khomeni xin'wana lexi hi lava kombelaka xona eka vaakatiko a va endli hi matimba leswaku loko va vona un'wana a ri na swifuwo kumbe kolomuya timovheni ta vona a va kombeli ku lava ku vona maphepha ngopfungopfu lava nga na swifuwo hi ku vo tala van'wani vo fika va chela tihomu ta vanhu va famba na tona mi kuma ku va hava na maphepha so loko munhu a kha a famba hi xo famba xa yena a ri na xifuwo ambeni hambi ku mi yo xava muhaxi mi yo xava nyiko mi fanele va mi na phepha leri kombetaka ku mi yi xavile kwihi yi suka kwihi kambe loko ho mi kuma mi kha mi famba na yona mi kuma nkarhi wun'wana hi le ku xaneleni hi le ku endleni ka operation kokuna hi mi kuma ku mina nyimpfu a mi koti ku hi hlamusela kahle na ku yi suka kwihi hambi mi yo yi xava hi nga mi kuma hi kha hi mi tekela hikuva ku na timhangu to tala ta ku tekiwa ka swifuwo so sweswiwani hi le ku tirheni hi matimba ku timhangu leti ti nga ha vi kona muhaxi ka vanhu lava hi vulavulaka hi vona va mhangu ya tolo xikombiso vaaki a va fanele va endle yini loko va vone ku hey taxi leyi yi tele hi homu leswi a va fanele va endlile swona muhaxi a va fanele va beli nyandza yeye hina riqingho ra hina i ra mahala muhaxi loko a vo ti tekela riqingho va hi fonela ivi hi kota ku va hi tsutsumela kona lahaya a hi ta hi swi kotile ku hi va pfuna vanhu vaakatiko va na mpfumelelo wa ku va va endla leswi hi xilungu hi ngo i citizens arrest va pfumeleriwa ku loko munhu a endli swo onha va n'wi khoma kambe loko va n'wi khoma a va fanelanga ku endla nchumu va fanele va kombela maphorisa ku va va tsutsuma va ta kota ku vona ku endlekile yini maphorisa hi vona va nga ta kota ku n'wi teka va famba na yena na ku va landzelerisa nandzu walowo ehandle ka ku vanhu va ti tekela nawu va wu veka mavokweni ma vona hikuva sweswiwani loko va teka nawu va wu veka mavokweni ma vona na vona va ta khomiwa sweswiwani muhaxi ni kuma xiviko xa ku
ku na un'wana loyi na yena a ka tinghenelerisa ka swona leswiwani loyi a balekile a nga vuya a kumeka emugangeni wa le ka Nyakeleni va vula leswaku u dlayiwile a nga dlayiwile ku matako xa ya namuntlha hikokwalaho ka ku fambisana na timhangu leti khombo ka teko wa kona ni nge vuli vito ra yena hi ku a hi se swi kuma ku ndyangu wa ka vona wu nga va wu tivisiwile mara i mahungu lama hi nge le ku makumeni mahaxi leswi kombetaka leswaku vanhu na vona lava va tinghenelerisaka eka timhaka ta ku yiva swifuwo a va yimi hikuva vanhu vaakatiko se va tsundzukile swinene loko wo tikuma u nga ri na nkateko va nga ku dlaya hi timhangu ta muxaka lowu kambe mi ngo ni vula leswaku na vona lava va muganga va nga va ku va tinghenelerisile eka ku va dlayile munhu loyiwani hi ta va lavisisa loko hi va kuma hi ta va khoma hi ku na wu pfumeli ku mi teka mi ti tekela mi ti vekela mavokweni ma n'wina maphorisa ma kona ku va ma tirhisana na vona ku endlela leswaku vanhu lava hi va nghenisa xitokisini lava nga fanela ku nghena kona muhaxi mi vule rito rin'wana ra nkoka ra ku a va fanele va be munyandza yeye maphorisa va ta tsutsuma va ta kambe leswi swi twaku hi vo vayingiseri lava vulavulaka laha minkarhi ya ku tala brigadier va ri maphorisa va tsutsumi va ta a va ti loko maphorisa va nga ti va fanele va vuya va mangala aka xitichi xa Mopani va na general wa vona loyi a nga kona exifundeni xa le xitsongo xa Giyani va nga swi kota ku ya ka yena loko va nga swi koti va nga ta na le ka maphorisa ya le xifundeni kulu ta province ya Limpopo va kota ku va va mangala timhangu ta muxaka lowu kumbe va ya ka police station commander mufambisi wa xitichi xa kwalaho va nga kona na yena u na mpfumelelo ya ku va a nga tirhana na vanhu lava va nga ri ku tirheni hi khikhi na hi ku tiyimisela muhaxi ene loko va swi kota a va teki na mavito ma vona loko va teka mavito ma vona hi ta kota ku va hi va landzelerisa va nga chavi ku vula ku i maxava loyi a tirhaka ka timhaka ta communication ku a ta hatla a kota ku kumeka muhaxi ni mi twile brigadier hi hetile ni lava mi nyika ntirho kayela mi ta vulavula na Ncindani mi ni byela ku mi ta lava ku ta swi hlamula rini leswi ni lavaka ku mi byela swona ku na mhaka ya ku tshame ku huma project yi ku yila ku aka hi vuntshwa xitichi xa Giyani a ya hetangi project liya a xitichi lexiya xi hlakarile maphorisa va ri ku tirheni ka xiyimo xo tika ngopfungopfu loko ku fanele ku pfariwa va bohiwa tisele ta koha ta ha ri ka xiyimo xa kahle va tikeriwa vanhu lava se swi hetelela swi va vekela a nghozini na vo maphorisa ku va nga hetelela hi ku na va bohiwa va hetelela va tala swinene ka sele yin'we ku hela loko ka vhiki a va ri na vanhu va ku tlula va ma 34 ka vanhu lava ka sele leyi tekaka vanhu va 11 se va tele swinene se va nge ri kan'we ni lava ku miya ni lavisisela ku xiphiqo xi le kwihi ku va ku antswisiwa police station ya Giyani swi hake kwihi swi yimise hi mani hi ta kota ku vona ku rixaka ri kota ku pfuneka ku vatirhi ku nga maphorisa na va bohiwa hambi va onhile va ha ri na timfanelo va kota ku va kota ku hanya kahle brigadier swi twile xikombelo xa n'wina hi ta lavisisa swinene mara na swi va leswaku xifundza xa Giyani ku na mahungu mo tsakisa swinene lama nga le kutini ma nga le kusuhani a nkarhi wun'wani kumbe ni ta vulavula na hi swona ku ya endleka yini ku nga ri khale ngopfu n'wina ni ta twa hi n'wina na Ncindani ku mi ta ta rini loko ni nga twi nchumu ni ta tinghena kambe loko no twa swa n'wanchumu a ni nga tingheni brigadier hlayisekanga hi swona a khensa muhaxi na n'wina hlayisekani xikan'we na vanghana na vayingiseri va munghana lonene a khensa brigadier Mashava lava hi bula na vona va vulavulela xiphorisa xa xifundza xa Limpopo nawu wu tirhisa sweswo loko mina sweswiwani no va ni tlule nawu ivi n'we mita mi fika mi kuma ni lulamisa ivi mi nga ni lulamisi kahle ani nawu wa swi kota ku mi landa wu ta kota ku n'we mi te mi ringeta ku khoma khalanga hi ku i tlule nawu se ku hetelela ku va n'we mi ya ku khotsweni mi ya tirha Peluka Daniel Mtombeni 100 i swi vula ko tala ako va ta mi teka tintiho hi ku teka nawu mu veka mavokweni ya n'wina matwa loko a mi lo kuma xibazana lexiya mi ti tekela vanhu lava va ri ka xona mi va khoma mi vitana maphorisa
na swi tiva ku mi va mi kha mi ku okay n'winyi wa xibazana ta va a haya mahlweni a kuma mali siku yinini ta va a haya mahlweni a renka hi xona kuve xo xi hoxa ku xandla ka muteve na swi twa sweswo hinkwaswo kambe loko mi teka nawu mi wu veka mavokweni ya n'wehe a swi nga mi vuyerisi va le ku macheni vanhu va yile kwela police station a Diepsloot kambe lava va nga le ku aleliweni bail va aleliwa ku endeni a va aleliwi va ri handle hi vo va nga le ku va ka va nga ri ku voneni maxaka ya vona vanhu lava masivo se i swin'wana swa leswi hi faneleke swi languta kambirhi ka nharhu loko hi lava ku hetelela hi tikuma hi ri ka xiyimo xa ku teka nawu veka mavokweni mina a ndzi khutaza ku loko mi teka nawu mu veka mavokweni ya n'wehe a ku vi ntsena leswiya swa ku teka va bohiwa kumbe va ehleketeleriwa mi va tshamisa ndhawu yin'we ivi mi rindzela maphorisa mi va nyiketa vona sweswo hayi sweswo ni yima na swona leswiya swo khomakhoma hela mi ta ya xitokisini vutisani lava a va ku va hisa vanhu lava va ehleketeriwa hi timhaka ta vuloyi va 1990 na va 9 van'wana kho va vuya sweswi van'wana va ha vuyani a ni tivi a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi lava sesilile a hi boli mingisero mena 0860 0025543 a hi koti mingisero mena 0860 002543 ningona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM mina ni khalanga Pet Mathebula wana ri simati wa jima wa xitlangu maxingiritano wa jajana makunelo wa ndandadzi hengeri eka nhlekani lowu hafu va swi nga fikala ka hafu ku bila awara yan'we hafu ku bila awara yan'we hi nghena ka nhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano xipano xa dzumba ra mina to xi kha xi nghena xi ku tisela nongonoko dzumba ra mina ku ri Ike Ngoveni na muhumelerisi Mchongoni handle ka sweswo mikisero mehe a hi tshamisi sweswo hi twa ku lava va nga rhumela ti-voice note vona va ri yini ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka ta leswaku ku na lava va nga hi rhumela ti-voice note loko va rhumela ti-voice note ivi va ta na tlhelo ro karhi leri hi nga tsakelaka ku twa hi roho loko va rhumela va tirhise ndlela leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Rashum DP na muhumelerisi Nchinda mativa swin'wana swi karhataku aka mhangu yo fana na leyi nga humelela tolo hala ka hina amavele hi leswo munhu kwalaha xibazanini a ku mina mi nge endli nchumu na switshungulo leswi vulaka switshungulo leswi va swi tiva na le maphoriseni swa tirha se that's why community se yi ti tirhela hi yoxe before switshungulo swi ya tirha na le maphoriseni inkomu Botfet na muhumelerisi maphorisa ka na maphorisa ku sala uniform leyi va tekaka va gokisa vanhu mara vanhu lava va gokisaka ku nga ri na matimba lama va nga va xela wona ya ku tirha ntirho lowu wa vuphorisa hi ku ri maphorisa swo fana ku vanhu va ti endlela vanhu va ripotela va chava ku teka decision va chava ku teka decision va chava ku landza swigevenga hikwalaho ka nawu ku va chava nawu va tekeliwe matimba so swi fana na nixonone swi fana na ku mi teke rimhandzi mi ri gokisa overall mi ri tlhoma masin'wini mi chavisa timuti hi leswi swi nga xiphoriseni that's why vanhu va ti tirhela hi voxe koma mina Mathebula la Captain Tata anga enhlekani hi khalanga leswi swa ku teka na khalanga vanhu va veka mavokweni ya vona nga ku se khalanga swi ta ve swi hundzuka bombo ma swi ta ku mhaka yini Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki ni khalanga leswi swa ku teka na khalanga vanhu va veka mavokweni ya vona nga ku se khalanga swi ta ve swi hundzuka bombo ma swi ta ku mhaka yini khalanga maphorisa nkarhi wun'wana nge makombeteli tintiho makhoma lava nga ta va komba tintiho khalanga hi lava ya khalanga va nga khoto khalanga munhu sula nga tipfinyi khalanga lava nga khoto masitama khalanga ku tirha mali khalanga yo tala khalanga mali yi fika yi hakeriwa vanhu lava va fika ku khalanga va teka xiboho khalanga ivi xiboho va xi vevukisa kumbe se va mi byela leti khalanga va ku a hi voni ku ri na nandzu laha khalanga a ku ri na vumbhoni enhlekani khalanga Inhlekani Botpet na muhumelerisi ku ya hi mina tinhlokomhaka ta namuntlha ta hlamulana or ku vulavurisana
ti vulavurisana hi ndlela leyiwa. Yo sungula ya vulavula hi vaakatiko lava va complainaka ku yiveriwa swifuwi ivi maphorisa a nga va pfuni nchumu. Ya vumbirhi yi vulavula hi vaakatiko lava va nga gina va teka nawu va wu veka mavokweni ivi mi vutisa ku mi ngo why gina hi teka nawu wu veka mavokweni. Se hi ku ya hi mina topic namuntlha ti hlamulana hi ndlela leyiwa or ku vulavurisana hi ndlela leyi. Loko maphorisa ya nga hi pfuni hina vaakatiko hi gina hi ndla yini or hi gina hi ndleni hi swona. A hi gini hi teka nawu wu veka mavokweni hi ku ri wo maphorisa hi wona lava fanele va hi pfuna. Loko va nga ri ku hi pfuneni hi endlisa ku yini. Ya no etlhelo rin'wana rero mi ngiseri wa mugana lona FM 0860002543 veri loko va nga ri ku hi pfuneni maphorisa hi endla yini. 13 timinete ntsena yi bile awara ya 13 twana laha va ri parliament of the Republic of South Africa ku nga parliament ya Afrika-Dzonga yi ri vana na rito. Komiti yo hoxa tihlo ya huvo ya rixaka ya swa vuhlanganisi na tithekinoloji ta digital yi ri namba vanhu lava nga na ku tsakela na vateka xiave ku yisa swibumabumelo leswi tsariweke hi mayelana na nawumbisi xikongomelo xa wona xi hlamuseriweke hi vuxokoxoko laha hansi. Nawumbisi wa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga SASSA Ltd wa B32-2023. Nawumbisi lowu wu lava ku cinca nawu wa vuhaxi wa 1999 ku lawula ku va kona ku ya emahlweni ka nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga SASSA Ltd ku lulamisela malawulele ya wona ku cinca nawu wa nhlangano wa swa vuhlanganisi lowu tiyimeleke wa Afrika-Dzonga wa lembe ra 2000 na nawu wa swa vuhlanganisi wa bya electronic wa lembe ra 2005 na ku lulamisela timhaka leti ti fambelanaka na tona. Swivutiso swi nga kongomisiwa eka komiti ya huvo ya tihlo ya kumbe ka komiti yo hoxa tihlo ya huvo ya rixaka ya swa vuhlanganisi na tithekinoloji ta digital swi kongomisiwa eka manana Hajera Sally kumbe hi email eka sabcbill@parliament.gov.za. Hi ndlela yin'wana u nga tirhisa fomo leyi nga eka Google ku endla swibumabumelo leswi tsariweke hi ku tirhisa link ya https://forms.gle/vmmwg72034IC6PSP7 ku titsarisela ka swibumabumelo leswi tsariweke mi komberiwa ku kombisa loko ku ve mi nga tsakela ku hlamula swivutiso hi nomo eka komiti. Siku ra ku pfala ku yisa swibumabumelo leswi tsariweke i ra Ravutlhanu ra 15 N'wendzamhala hi lembe ri ra 2023 hi hafu ku bile awara ya 4 ni njenga. Kopi ya nawumbisi yi kumeka eka manana Hajera Sally eka cellphone ya 061-472-9191 kumbe eka www.parliament.gov.za. Xi humesiwile hi tatana BM Maneli, xirho xa Palamente, mutshamaxitulu wa komiti yo hoxa tihlo ya huvo ya rixaka ya swa vuhlanganisi na tithekinoloji ta digital. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana lonene FM makombandlela. Aya amkeleni ndo yingiseri i ku ri 15 timinete ntsena yi bile awara ya 13 nhleka. Nkulu wa munhu hi mina ni mixomisaka. Aye papa. Mpfukeni. Hi valava mi kwihi? Mpfukeni but. Kambe se hi nghenile ka nguva leyo Christmas bokisi. Yona se hi nghenise loko hi ri kwala swi vula ku laha rhanga ku rhangile. Mi angula mi kuyini n'we? Muhasi. Mi twele ka timhaka ta ku va mi rhangeke Christmas bokisi ta swi vona hi swi lulamisisa ku yini. Muhashe ku na swilo leswi nga ni tsakisa ngopfu lawani. Swi tikomba kun'wana swi create confusion ku nga ruling liya ya tolweni muhaxi ne ya tolweni wa siku ya le North Gauteng High Court ya timhaka ta ku President Ramaphosa va ndle xihoxo kumbe leswi va nga swi endlisa swona swa certification ya King Misizulu it was unlawful and invalid. Ni tsakisiwe hi mhaka ya ku laya swa tikomba ku mindhavuko ya hina hi fane hi yi landzelela to the latter ku yi landzelela ku fika emakun'wini. A swi na mhaka ku swi le ka rixaka rihi kumbe swi le ka rixaka rihi. Why ni ku yini tsakiseni i timhaka ta ku a hi langutini hinkwenu kumbe va ku tala va hina
loko rixaka ra mazulu va kumeka va hlengeletiwa ka madyambu man'wana hi the late Prince Mangosuthu Buthelezi. Ku na swilo leswi nga humelela laya vanhu vo tala nhloko va swi tsundzuka timhaka ta ku ku na un'wana wa ti-princes loyi a nga yima a lava ku vulavula kutani a tshamisiwa hansi. Leswiya swa hi komba ku loko masayiti hinkwawo munhu a nga la ku ma yingisela nawu wu ta komba ku famba lunghisa timhaka ta wena. A ni munhu wa nawu muhaxi a ni paselanga nawu mara ku na term kumbe principle leyi vuriwaka audi alteram pater rule, let the other side be heard as well. Prince Mangosuthu Buthelezi va tsandzekile ku va va swi endla sweswo. He was biased towards King Misizulu. Hi yo mhaka hi fikelela hi nga fikelela kona muhaxi. Kambe a ko va xikombiso xa ku ximodeni na xintu xa hina swi le ku kwetembetaneni. Ya ni twa van'wani va kha va sola the Roman Dutch law. A hi swi tiveni ku nawu wa hina a wu adopta ntsena Roman Dutch law, we adopting leswi vuriwaka an English law, even the American law to that extent. Muhaxi a Limpopo premier va hina kumbe yi khomeni kwalani ni sungula ni hundzisa leswi hi ku na mitwa mi ri a Limpopo na swi twa ku swi ta leha seni kwalani swi khomiseni sweswo hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM hi ta yisa mahlweni 19 timinete ntsena hi beli awara ya 13 kambe endzhaku ka leswi hi kona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. khesiri ku va mi ni khomerile amahaku a Limpopo premier Hola byenkulu wa hina premier hi Xinghezi va nike vondhavi thabo karhi certificate swa ku i tihosi mara hi ku a va landzelelangi leswi swi vuriwaka audi alteram pater rule swi kumeke high court kwala Polokwane yi swi overturna. Leswiya swi hi kombisa yini? Swi hi kombisa timhaka ta ku hambiloko ku ri keni ti-royal families leti ta holova vo fane vona hi voxe va lulamisa timhaka ta vona va swi tshamiseka. Loko ku ri keni swi fanele va kumeka vandla leswi nga ku na compromise va compromise mara ku va ku ri na consensus ka compromise ya vona va kumeka va yisa munhu loyi a fanelaka ku va hosi va twananini mhaka ku sweswi hi kumeka ha tlhelela ndzhaku hi timhaka ta ku tihosi ndhawu leyi a hi tiva ku hosi yo karhi yi vekiwile ni ku certificate swilo sweswo swi hundzuluxiwile hi high court. Se swi vula ku fanele ku sunguliwa hansi ene vona lava ti-royal families va fanele va lulamisa timhaka ta vona muhaxi wa mina. And then hi ku hetelela ti-legal advisors ka presidency nakona ka premier's office ya Limpopo swi vula ku va va feyila varhangeri lava hi mhaka ku a va fane va sunguli va swi hlele kahle ku swi leswi swi nga kumeka swi overturniwa kumbe swi kumeka swi tshamiseka hi ndlela leya na. So ni vona nga ku na ti-legal advisors leti hi tindlela tin'wana va kumeka va kha va feyila president va kumeka va kha va feyila premier wa Limpopo. So ene xin'wana xa kona tihosi hi ta tshama hi ri na tona ku ya ku yini umuyingiseri un'wana tolo a ku tihosi a ta ha ri na nkoka. Tihosi ti ve na nkoka a ku sunguleni ti na nkoka sweswi ti ta va na nkoka hi ku ya hi laha ku nga heriki loko ha ha ri la Afrika ximudeni kumbe not ximudeni tihosi ti tshama ti ri na nkoka. Nemetri inkomo khesiri swinene 0860002543 fambisa sweswo muyingiseri ku na ndhawu yin'wani ve nge hi le Waterval a Waterval hi hala ka masipala wa Makhado a Ilima hi loko i suka laha Rivoni i jikela hala ma ku vona laya a ku ri lokixini kumbe hi le lokixini a Waterval hi koho onge tivito leriwani hayi a ri fambelani na vona hi ku na muyingiseri a nga ni tsalela papila a ku hi na xiphiqo hina hala a Waterval hi na nkolomo ya ka 7 ku ya ka 9 wa tin'hweti eka herila hi mati hi mhaka ya project leyi nga kona ya Waterval Clinic Ring Road. Always hi yisa swirilo swa hina hi beriwa xilo xin'we so na sweswi loko hi vulavula i n'hweti hinkwayo ku ri ha mati mukhanselara wa hina a nge le ku hi pfuneni hi nchumu se hi le ku hi landzeleleni mhaka yaleyo muyingiseri hi ta hi sala ndzhaku hi twa ku kahle va Makhado municipality
na mukontraka lowu va nga n'wi rhuma a nge le ku ndzeni ka patu ve le ku n'wi pfuneni njhani ku ya amahlweni 0860002543 ku na muyingiseri hi loyi nhleka ahe botot na vaxumi na hi ti-christmas se mi rhangeleri ku kiti n'wi mi swi vula hi xilungu hayi a swi tirhi loko munhu a swi vula hi xilungu swi tirha loko vula hi xitsonga khisimusi vhokisi ni rhangeri khisimusi vhokisi hina hi vulavula hi xitsonga la a swi tirhi hi pfukile minjhani na hi pfukile he botot la khoma leya ku vaakatiko va teka na va veka mavokweni ya hi na maphorisa botpet lama ma ha tirhaku kahle loko mo tsundzuka ni tshame ni mi fonela ni mi hlamusela hi case nyana yin'wana a yi kona la yi nga kona la jiti ya ha ranaku a yi khome hi lowa ntisana so botpet lexi ni nga xi langutisa botpet ku na problem ya ku hi na maphorisa lama ma tsutsumisaka ku khoma botpet va nga tsutsumisi vulavisisi loko i khoma hi botpet ya khoto loko ya khoto mchuchisa fika langutisa doketa ya wena va ku vutisa swivutiso swin'wana i tsandzeka ku hlamula hi mhaka ya ku a wu ndlangi vulavisisi hi swo swi endlaka ku hi kumeka ku vanhu lava va nga ti-suspect va kumeka va humele handle ivi vaakatiko va ku xiphorisa a xi tirhi nchumu because ku tsutsumisiwe ku khoma a ku nyikiwangi vulavisisi loko mo khoma na vulavisisi ivi mi ya sala mi ya khoma botpet na mi byela hi nga swi kumeka hi kha hi langutisa ku xiphorisa xi tirha hi ndlela ya kahle sweswiwa hi na mhaka ya le deep sloot bekicele tsutsuma ya a deep sloot last time a promisa vaakatiko the way vuhlayiseki byi nga ta va hi xiswona a byi vangi kona ku humelele swilo swa deep sloot botpet ma swi vona so kahlekahle a va vi na vulavisisi before munhu a khomiwa na valava va nga kumeka va ri na tihomu botpet va nga biwa van'wana va nga khomiwa sweswi swi nga teka loko mo landzelerisa loko fika amakumu mi kuma vanhu lava va ri handle hi mhaka ku va khomiwile swi nga teka vulavisisi byi nga helelangi ivi kumbexani na valava a va fanele va ya nyika vumbhoni va nga ha yanga va ya nyika vumbhoni a nga yi ku va nga swi tivi ku fana ya vula yini ma swi vona se a hi ve na vulavisisi before hi khoma munhu a ni ri vanhu va nga khomiwi mina vanhu a va khomiwi a ku vi na vumbhoni byo tiya ku avoida ku hi tlhe hi vona xigevenga xi ri a handle botpete loyi a nga lahlekeriwa a tlha a twambile ku vava ma swi vona and another thing botpet xin'wana ni nga xi vona ni nga xi notice ni vona nga ku tijele ta hina botpet ti tele ngopfu so a ku taleni ka tona a ni swi tivi loko ku va ko va na nawu wa ku loko i khomiwile i ri a hi nge example i ri wa le tiko akela Zimbabwe or Mozambique loko i gweviwa hala i ya banti ta kwale ka n'wina kumbe a hi ta va na xipesi na hina because hi swin'wana naswo sweswo loko ni swi langutisile nga ku swi hoxa xandla ngopfu botpet nemetweni tensile ni ta ni teka na mengo wa mina wa mbuti hayi mi nga nghenisi ka timbuti ni rihana yin'we mbuti milawu ya yiva siwa ka makhelwana hayi god kesiri swinene hlayisekani 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula yena i ri yena Thami Malumbe a ku khalanga mina ni yima na vona vaaki eka leswo teka nawu va wu veka mavokweni hi ku kurisa tihomu swa durha botpet kumbe ku kurisa tihomu swa durha botpet munhu a fika a yiva swi helela moyeni no loyiwa wa loyiwa munhu yalowo ya Thami Malumbe na tina tlhelo rin'wana na yena hina hi le ka xiyimo xa ku hlamula nchumu ka sweswo i vonelo ra yena kambe ke 0860002543 un'wana miyingiseri lowu a ka ha ri na munhu laha ni ku na munhu va hundze hi laha 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'we eka timhaka leti hi lavulaku hi toho van'wani va ri ho lavula a hi lavuli ho vulavula van'wani va ku a hi vulavuli ho vulavula ya swi ni tsundzuxa un'wana wa mutsari wa ndhuma ni lava ku vutisana le ka wena miyingiseri ku hi huma njhani ka xiyimo xexo siku rin'wana ni kha ni suka Zanini ni ya Giyani ni hlangana na sesi na Naki Phakola ka yin'wana ya tigaraji laha se hi kha hi tibulela ni ku swi vula kun'wana n'we ya kuma hinkwaswo mo sika xikambelo hi ku loko mi languta phepha ra Xitsonga ra lembe leri a ku ri na xiphato xi nga tsariwa hi vona va no swi tiva ni nga swi tivi mina ku va sikambele hi xo xiphato lexiya mina mara ni tshembangi we nga tshemba a hi tweneni loyi hlekani avuxeni
Njani? papa hi pfukini minjhani mi salele timinete timbirhi miri yin'we Mina ni ta kwalaho leya swifuwo man. ya Man, i ku loko ku lava ku kumeka xithuta ku rhanga ayi veri loko la kumeka xitsuku xo a ku rhangi ku ivi riqingho ri nda sweswiya but look maphorisa loko maphorisa ma ku fana na lowa name tag ya valoyi lowo chela tibiya echekasini mo n'wi byela ku ri ku na va xibazani xi rhwele nyama u ta chela sakeni nyama a ya dyi hikuva tibiya u ti yise kwihi hayi ka yuda yuda a hi swona swiyimo xexi mi ya ka xona 0860002543 a hi ku timingisela mehe ku n'wanguro wa wena wu ri yini ka mhaka leyi hi bulaka a yona un'wana a nge hi yena loyi a ni hlaye yuda maluleke a ri wa le ka loyi a ni hlaye yena yuda maluleke a ri wa le ka x handle a va ha swi vonangi muhumelerisi laya ku munhu loyi fambile kambe a swi na mhaka imani i ta pfa hi hetwa lava va nga ka x la mara xibazani a va fanele va nga xi hisangi hikuva swa endleka xibazani lexiya xa na xona va lo xi yiva u ta kuma ku maphorisa ve le ku xi laveni ya na swa swi nga endleka and pesa endleka xi yo yiviwa ya mike ve le kastini tala tin'wana hluriwa ka mahatlani i ri xivutiso xi yava ku ta ha ri kona tin'anga to kota xidombani ki i hlulani wa ka mahatlani mina hawu ma xi lava ni nga mi xivutiso lexinene a xi nga fanelangi xi yekiwe etingangeni a ni tivi kambe ni vula ku na loko ku ri ku na mathicara ya maths a ni hi vutisa mathicara ku ma kona mathicara ya maths na science no xiphiqo ku nga va ku ri mhaka ya ku i le ka hi le ku vulavuleni hi xi lexi nge le ku va kaya ka yiseni tanihi vaaki se kumbexani ku nga va xitshunxo ka mhaka yaleyo a riti mali nga hi famba nongonoko ka humerisiwe ncintani eric mavasa mina ni khalanga pet mathevula ayi ki ya loyi mi n'wi twaku hi ya nga ta va ri na n'wina sweswi ka dzumba na mina handle ka sweswo hi ta hlangana mindoko mativa hi khalanga mavo loko u tshamile u nga tirhi ne mihleketo ya ho yi tirha kahle ngopfu hileswaku u hleketa swilo leswi hinkwaswo nkarhi lowu a ni nga tirhi tshame kasi hansi ni hleketa ndza ni hleketa ku ingaku ni nga pfula police station ya mina